no yere kwan different aba ena ponche kwan na pe ebi o tilapia kwan ubenya bi afe emre ne nwa eno so pomode na wetimi enye bi eno so krechi no ye besa po na afe remunam so no on set mi aka bi jollof rice na pe emutu ampesie na afe wache no on sabe ka bi drinks no omo abomode de dodo na enso ati aba de anu eden de anu emre ena afe ho no eno so nya bi continental dishes no ze no bi fi amano ne aba eden see local food no obedi ne special fried rice and a French fries pizza. Nina Ujibi or more Hawkesia, Yerema Hintina Juma Kubia, more person, more cocoa didi mon common, ye brania in the Yusono, et me at the Amamo, and I feel so crown I front of Abafi, and near Badinto Naba, a Yenaba, Ope Juma Kubiomben Rediane, dear Ed Depa, different Diama Diame Patrol, X5 restaurant and Papa more, Edu Juma for my number no 0549 609697 0549 609697 yambwa nanto tuyane da ye performa opomwa orowani echemu enso ewo krofoma o sisika efrem no on sabetimi akomani aboana nema adeda ye so no etimi ediamanti no o madaroma ya baba betrama ye bu adwuma na bibia so no etimi adeda ye so no etimi ediamanti tetam so ye brani awramu yakọ ni yakọ akodidi nkoma odo ne sanse nsem na eba no e ade edos ye papa na so ni nyina mo no ye hwe na ye wramo ni aboana ntotuya no akoye so etimi edi amount yamfria ni enchemo the Black Stars of Ghana o maso ya na nwumre ya na wie ya na Brazil mine a confirm say niema dida di omo ehwe za the World Cup no mbeba yonkofa kensie bako na game no ebetimi atodwa on the 23rd September yes no matonsa from Ghana ziamrama meja game no mo etimi ambo adwuma na niema dida yepa etimi enfame na unkomo no na nioma confirm say Brazil mine o group omo kokoto ma na chese Cameroon no ewombi eto omugiri sa bibre ma country so mo den no ba ko na Cameroon tunya Ghana na ne bo a aso ne omo no bese kakra ento omo ye ntutue ni ya ere omo ne omo Ghana ena de beko akọ bo ani on the 23rd September na bo na ne ma de da yeso etimi edi ama omo ne no efio na restaurant hye no esiete ene de ererama me patron komodidi ani no omo se enchom bebo modern na yetimi ede the official data game ni betodwa no aba bebaze na bo na ne ma de daddy me pato date ni mo maba na vrenu no eno mbebo mo de aba betudwa na bibia enso daddy tia Ghana so na ebebo aye ezan so bi a group ni mo Uruguay omo nso efi mo South American potemo entie no mo hia e bibia ededa yesoro etimi edi ama omo tie no kakra ba betudwa yero nkomo no enso edan wo na ne ma deda yeso etimi era ma brechemi na ted boboko no a confirm se penpa ye friend Kasim Gogades obaki eba beka de timi ere choso no any appointing sombra emma technical director from momo ewie club ni penforce yan confirm emma montesent ye bia enena nenam from momo se ne waba no Kasim Okansi Menga ne juma no be diana sepo no ye beja no kwan no omo se no kraba kukrampo enim omugiri se we no waba no elbaba be technical director no echi no obabo no mu youth team no wetmi elidi omo na hyehye na koye pa e di ama omo ntia no e Brechem United na do ni echema former Ashanti Gold Kemfaiz omo coach ye friend Kasim Gogade so mo de na aba be rama oboama ne makoye pa etimi edi amama na atofofo ene awuzo mo de krata tintintin bi aba bonten na okinkan kigama efa Frederick Ansambotwe ho omo chese Ansambotwe o wasere nkomo no esiate a abrantia no ya omo player omo ne no contract omo bomodia offers no emako be mienu ana ne aba be ram na so ni nyina mo no omo ye so mbeja na kwan na abrantia no esi na ninje offers no enti for now no omo player omo no contract oni team no ebe training until say omo benya offer bi ama no na cheso beto akoso abodwuma etimi edi amomo na momo no omo se omo opi for say ene third offer ne beba ombe sa branch ne nko no beja tu no akọ bodwuma no na aboa na ne ma da yeso etimi era momo ne omo ba yonkofo akensie ba ko orowani chemo center Queen's Park wa na chese na nya de keto akra omo etimi achikeche FC ebo meka bi no a omo etimi antitie no eye heart folk na do wani chema sa game no so no etimi ekoso no na chese nya de keto omo bomienu makache FC entimi anti Samuel Nkumo no enya go ni bi na Frederick Ansambotwe ebo mo de bi kan wa bibia edida ye kama so no etimi edi emomo enti no so ye aba betodwa omo former player ye frane
Richard Bedu any I confirm say goalkeeper no so no Erama Bedu kona wakwa kobo ejuma etimi ediama FC Samates ye confirm the masana komotwetwe no ewie di aka ne sena Samates for no ebe confirm deal no ene o ma confirm say official Richard Bedu Erama 2 years contract goalkeeper no e kona wakwa koboa na bibia koye pa etimi Erama FC Samates ntie no so no e dia baba betodwa ye di Eramu so no etimi ediama na Abdul Manaf Omar ono so no midfielder the man had to full concept no eba baby bears 1 to 2 years ni enya de se wejana na so abo ejuma etimi Erama club na nkomo no era manya ntie se ne no Abdul Manaf Omar bibia so no etimi adeda dia ono so no kwakwa ramo Tamale City na wakwa bo ejuma na bibia akoyi area momon sem no dos ye besen abaramom ma mihwe na miwura mumra we minim ze Africa na miro zeneno gono chromo sesio na yene ko Steven sa akodi ni nkoma no pe ka tro se yemma yiwa no ampem da ko an ekwa gina Ghana na mo abo adwuma e wore wafu zombie ni mne no call from mo hweso mo de be ramo second edition Women Champions League no na wonsem no bebrebe kosak yemwa kwa ba de ba Sompa TV Sompa 93.1 mejo so minia jirize mumpombo ko bibia so de da ye de o nyame ya che bibia na eda na kwa mo na izia mo we manya kwan awurama na ancestor mo da so Ghana da so Ghana coach boy komo kakra enra Jenny Shasia from Techima didididima doma inkro ye no didi nkomo na mokọ ya kokodu godo krom no border na mudi ram Ivory Coast no hon komo no sena na esitie de ne course a asa now ye mayu anya bebi nkonkojo mo amena game ne Shasia omatimi abo yo me da se minia awie wa konya de amai de umne se endo be group border no mo ye ne se Côte d'Ivoire immigration no need information bia say delegation be free Ghana abaho ababobo nti gisi nya document bi akire se kwa kobobo ya nti course se fata ni de fi bia ya ye ti nena mpanyfo se obno mo kasa na mo1 no na bia o mawie ho adwuma best life friend no police ni a case ni won say na send mpanyfo afre no bet o twen ma o ma send document bia ma na san ye fi hako ti se won ye twen no say obeka so mo de document na ma no na ye fi ho ako avicos. But I mu kono na ye no di nkomo ma confirm cheze mu ye nipa be 38 ene efi ho no omo anyi obia ma na nka mo say bia we na leader of delegation a odi mu rom na makwa akobo game no oh efi ni ma ye nipa that ye kasai ye ampem da ko chief executive ka ho technical team no obia o mata wo bia ka ho ya nti ye ne safo ni nyina na kona nipa anka efi de ne maye no wa akra ono no Asia e wo ho nti anapa ye free Techima MP and then kasai no free sports minister no mo free interior minister ma omoye arrangement yes so omoye now say we na aye country to country affair nti aye interior minister sen nti ho adwuma no omoye say omo the information ama omo a omo so twen say omo pay for no be send bibia de ama omo na because on say French for no mo close omo borders and intina ma ni ma na check akana nti o ho aye twen say omba me green light ni yakọ yenim ze name de mbayo anenam say ye me ma di anka enha adwen ka kesesa abarema no obi okra na bia mo kasa bi ne bosumi mu awura mu ni ade na ne offer stress we mu no yenu amma na omoka ho omokọ akobobo no issue happen ye he fa no munya eduane kra di ye fa no munya kwan sisi omo because border no de yenim ze ya na den ze obenya bibi sa oh and tesa border no aduane wo ho oko Ghana border na aduane wo ho oko Abicos border na aduane wo ho ena immigration officers ne wa no so no nipa o monim tipa yi ba ko de ni fie maye ti obi opeso ko dware bia betimi akodware at the same time no asokora ye nkwan okopeja nkwan ne bre
ma yekenke bia na ewe didi anadwo no ade tie su yenya aduane di anopa awia su yenya aduane adi the only problem ye kan me say empa info beka say se the omanya information in tienko tienne yo ho ye twen go za abaze na bambo mai there we are kwantu a mo kwa na monim say kaba na akra na was a mu training na say makwa akoka kwa mu no only girls ni di nkoma bambo bi amai mini me ka say ye said ye na ye see determining no we ne ya fa ne say abrabomu nsem ni bia ti manipa wodi sua de nti obia ni ha na bomabu obia aye poise even tempo ye bedro Sunday na ye bo match na kura obia igase ye pese ye kwese Ghana ni monyam na nim se mpa enforce arrangement o moye no bia enche kakra bi ne bia e betini afi hase about the say minim di obeka eriache unianom ana ye nyina ye Ghana for na nemu kusi anamo akwakobo edwuma because anopa no issue no bobo be na e ha adwen pa amana ye say kofo unze gidi omo mu na edwuma na amokwa ne de mu na mu no benye nsusuanso game no so ntire kan bibiche ye nuanom Ghana for a iri omo support ampem da ko a se mon kona mon konkoti Ghana man yanim de se ne se obi amon pa yampa mai se nyame mai ahoden na yintimi nkonkodru na yankujina Ghana namu enkuma Ghana yenim se ebehye ho ni monyam ni ahye Ghana ni monyam se de Ghana flag ne bekoso fly high timpai boni hia free Ghana ni bia hon Coach Mate minim say ye day after program ye besa kasa na yahu bibia akwa kosi tie wish all the best se bibia abedida na mo benya kwan awram why that's a panya minister so Ati ano ye coach Steven Sarkodie, assistant coach edema ampem da kwa ladies ene ye ne kokudi nkomo na emezo mo kono ne omo hihie mu no no mayo madwenze nka enkwan ne abumu ne ade ade ombe ne okrumo eti omo form dok no okroma na mukokodu one yese kunu mu ede no na officer ba akosi o mekra mo kwan bia eka mehwezi medidi ma be 1 week ntino maba monje na omoje ye na omatieti aso a de emeze se de meka na aduane ni nyame asem de etwam na ka akoka boda so are who die no but omodezo mu ndi rozo mu didi no omome na omokokoko ye edwuma no ntie ne ampem da ko a ena asem no tie ma nkasa ye ya ba sa hye so de bishop akwa ba go no krumo no akwa ti be bisa ne sem ba ko mi bi wo ho ze bishop na ono kwa de na abagide awura na ma bisa no wa cheche mi mu na abo ama ne makwe na mo membo ne taw Eduana Stars ene omo ene Tesi Chrome FC ede bebo ene 3 pm ya e wo domain ko ne Eduana Football Club ene omo de bebo ene ese after no omo bebo Union Rovers nyambo Monday omo nso no efimu e wo go so memo no beba ababe jama bu ejuma boa ama ne ma de da ye petimi ede ama omo Krobia Kumasi Asante Kotoko nano pi ejuma na so ye ejuma na omo ye ne so omo che Ghana Army ebo meka no mako enan omo so pem so bia omo entimi antene egema na ano edi egema na mu ehyepa ebo ama bibia da yesoro etimi erma Krobia Kumasi Asante Kotoko ne de na game ni egema na ano edi ntu join na ahwa unzampa omo bo no age Ghana Street for no so a na game na nye game keto akra anti Krobia afo no ena omo dan omo sa ebo ama tutu ne ko yerma still omo gu atwenem ze ne ma bedida di na teki omo akwa na pre-season no omo atoa so onom na aboa na ne ma deda ye pe etimi edi amom ntie no eye game a etimi ekọ so erma omo Salifu Ibrahim menya ntie yese ne ma deda na kwa ma ni pra no nya ye no yese ending of this month Ibrahim Salifu any hard to folk team no ebesan start training na fi ware say season no e sha so betimi jana na so na wabu edwuma etimi era amom ntie no good news a ekwede ma phobia ebusuaku no nsem no dodo na ho na mama menko na me ne abidwafo ni nkomo kakra after no na yasia bana de aka me de remetimi edi amount the Messiah yes abudi abi Messiah na pombo call there nyame adom me say akwa bi o tai twa fine bo me pan na otemani ka me tre me sana ka kototimi dru a ka koto de okay de be san atwon aso oh de huye basa onse nde obi na wo accountant this one committee na mu ni ha sana uno waza man kan ye kura yo man kan ye bi yo bu bobo ko de o bi so nua no bibi na de na mo na make
debut opedia onko no ko twa Facebook ni free the link ni ko like that link no ko yorotie as all ko yira otie bo mo di ha ka so da come no wa team e o ka wa sem na me kan come no team e o pako na yes come no wa team e come no team e ka bibia da wa unti nka me nye sports ni enko David Chesa wono nipa ne ba oba program no zo ene no kwa ne sa na wo mpede so tu twa ma ne ko yes na ba Vas Abudi abi. Obobo ko de. Onyame adum be. Emi zo oni abeso ochu ayi kishi live bi wa akaka. E dey bo mi na. E dey ya. Sa post utie show no. Utie. Aposto de ze. Na posto de nga ho na me si opie fa ha no. Aposto. Onzo bi di nine bi so kire wo window ni. Aha. E dey ya wo no. E dey oni abeso mu. We bi kire o. Bi di a che me ase 4. Bi pa ko de kire. 4 bi. Etu e dey ya. Za olo zuri ze basa if ya ono de lo man ko funya fine. On the Subai there. Ole lobby agomia. Yes, yen kom kakra from your marijuana ne nsema me de gu kakra no na ye hwib na fi ye hu bibia de be fa bi wa me za asem na areho pa. Yes. Abudi abi asefim say yen my kwakwa represent here, especially there is a competition beji tumi say starting on a very good note with. Oh agomia meba ma bishop mo bishop. Gono chroma no boa me kakra. Last time I me call there e kokoto ne ma bia me say e koto nsan wo. Ozo no as a duty we ni tina answer na e from time ya Dennis na o dey doso. E dey call ho. E really me enjoy it. Mo fa nkran kwanta na mo fa echi ha. Ye fa echi ha ya. Okay. Ya mfa de nkran kwanta road ye fa echi ha ya na kokoko pio. E gono chroma. Na em say nhwehwe mu no se ne ya kwantuo ne akobedi ho nkomositie no so free Ghana ewura o manfoforo bi ema o se o kire se wo ye Ghana ni tie edi kan ne bebisa wo ID card ana se wo passport na eno danchen ya se bisa o se o yellow card ewe na sa nyome mu no bia no ewura Cote d'Ivoire kro no ma ohia clearance. Oh, okay. Nti clearance no normally o se nka municipal assembly no etro e de ko na nka kodru ho obi a obabi adin ho dada ntudu a de baby sawa your yellow card and no passport na ko na stamp me fi se nipa omko e ombedi abroda ko ewo kromo. Okay. Na ometima kodi won djuma nti bibi tuchima omo ho tichima se kim asema to Cote d'Ivoire aban no e na sa nipa ya omko e sabi enye se nipa ne onyi mu ana bibi na so footballers ne a special category of people. Yeah. Esan so omko di djuma so bi ewo kromo no nti no ho behia se aban na ewo Cote d'Ivoire na ebehwe se obia ho ato no nti omo banbo ene omo bibia no so omo nye twaboda ne se kim e Cote d'Ivoire aban sa. Oh, okay. Sa nipa ya omko Ghana dimo Ghana anthem ne bebo amom even though a club match so omko na bibi obi sabi ne mo rekura bu a Ghana ba won kwan so obi sa Alasan Watara ene Cote d'Ivoire ban se di enti no mo yesa nti ehu hia se ukwa ye behwe o document ni nyina ne ehu sampa dwumadi akodi ni coach ne kasa o kan se mbio se ye hwe animu se on be provide carte so mo kobo competition. Yeah. This is AFCON and I make call Cote d'Ivoire na me se me ye Centronia on me bisa se my accreditation way and ne be ma kwan se me nko ana se me nsan so on we no and for some na kasa ifi hin na nke was e efi no na etu ho na say team no yeah me blame me kakra na say nipa na efi na ina leader of delegation no ono se o won kan obi hwe o mo ho sana coach eka yeah nti sa nipa ne dwuma ne sen omunti a omo a wo lead omo no omo wakoka ba wo no so bi hwe omo because Emirates ni be drew her dey free Dubai ban yeah e Cote d'Ivoire ko form omo no ansa na ba ha Ghana for no na asan ko Dubai nti ne obetimi afa sa Emirates no 15-20 minutes no we do la Cote d'Ivoire yeah 30 so we have bigger jet crowd there na LS we drew na am say na nkomo nipa kro na okoye no but ke no na delay we but emeza asem na e ha esa say asem ya arehunti say municipal assembly say Techima municipal ana say Doma West ana Central Doma emu bia ne ensaka edin 38 no komo de be kono de letter to so because a bank catch penina ojina district ni mu no ojina home president o man penina de the power sama no esan say ya nye nyoma yie nti omukoduru go no krom no o ma friend Martin James Akosa
ono what Chima organizing football this weekend. Ono so akofre Bobie, Deputy Sports Minister, Bobie afre Mustafa, Sports Minister, and son or more akofre the main Interior Minister. And son Interior Minister, afre Cote d'Ivoire for necessary Nessie. Look at this. Na jeze omo no so no fan baby na nka also omo mpanyifo no so bisa ma hu se na control no hyehyɛ ekoyi mamo. Oh, okay. Fa for no to nchen. Min ka say immigration ni no nye papa msebi. Ma obi anje ma no nsi bone. Se nkwan ne fa nkran ne ma mbere abobon. No so. Look, you don't take risk. Se nkwan no e fa nkran ne ma. Oye papa o. Ba obe no mbere abo. Abi yo mo so mo abo akukudu pa. Because ahi ato. Asem ni ne tintin ni tete nyina ne say ahi ato. Oma kodu ahohia brem. Omujidi senka. Tima omampenya be de chamo mo 50,000 Ghana cedis. Then so omampenya be de che ba omiaye so be fa the phone.